Om Swastiastu, Rahajeng semangat alit kelas 4A. Kecunduk malih sareng Ibu Trisna ring pelajaran bahasa Bali nggih. Sane mangkin alit-alit sampun jangkep nggih. Nyiagayang alat-alat tulis ring jero soang-soang jagi nyarengin pelajaran BDR bahasa Bali sareng Ibu. Sane mangkin alit-alit cingak buku mangu sastra alit-alit nggih. Buka halaman 6 dasa kutus atau 68 pelajaran pitu ring rika alit-alit boleh dialog membahasa Bali lantur alit-alit cingak halaman 6 dasa sio pertemuan siki nggih irika sampun wenten nggih penjelasan indek dialog membahasa Bali. Yening sampun resep alit-alit ngewacen indek daging penjelasan dialog membahasa Bali. Lantur alit-alit ngewacen dialog membahasa Bali lereng halaman pitung dasa tugas alit-alit mangkin sautin pitaken dialog ring buku halaman 70 lan tugas alit-alit tambahan ring ibu ring jero suang-suang coba alit-alit ngarianin dialog membahasa Bali wenten nganggen bahasa sedina-dina alit-alit berkomunikasi sareng timpal alit-alit nggih. Sapunika tugas ring ibu nggih. Suksema Om Santi Om.